Assalamu alaikum hurmatly görücüler. Bugünkü beribizde Peygambarımızga kantip etçibиz, emni üçin etçibиz degen temada söz kılabız. Al эми bugünkü bizdin beribizdin atı Manilүү Маек. Bul temany tandaganыбыздын sebebi biz köpçülük ubakta özübüzdün günümlük jaşoodagı köýgöýler jaralgandan keyin oşol köýgöýdü çeçүүgө areket kılıp же болбосо кандай бир жолун издегенде өзүбүздүн катабызды ошондо билип калат экенбиз да. Мисалы үчүн күнүмдүк жашоодо бирөөнүн баласы менен кызы ажырашып кеткен, бирөө атасы менен келишпейт, бирөө апасы менен келишпейт, бирөөнүн баласы айтканын кылбай койгон, бирөөнүн баласы келин ээрчип ата энесин таштап кетип калган, баласы асынып алган, кызы асынып алган, таштап кеткен, карлар үйүнө алып барып койгон, акча мамилесинде банкрот болгон, бирөөнүн акчасын алып бирөө бербей койгон, бирөөнүн акысын бирөө алып алган, ушундай көйгөйлөр. Жашообузда ушундай көйгөйлөр жаралгандан кийин жанагы баласы ооруп калган, же ичкиликке, наркоман, ушундай жаман нерселерге берилип кеткенден кийин издеп эмне кылсак болот деп издегенден кийин кээ биркилер молдого барат, бир дем салдырып коеюн дейт, кээ биркилер төл ачкандарга барат, бакчыларга барат, жол ачкандарга барышат. Ошентип ар ким жолуну оңдогонго, бала чакасын оңдогонго, өзүнүн жашоосун оңдогонго аракет кылып жолдорду издейт. Ошондуктан Алла Таалам инсанды бул жашоосунда адашып кыйналбасын, бакытты издеп, туура жолду издеп, жашоосунда өмүрүндө ушундай кыйынчылыктар болгон болсо, кайсыл жолго барышты билбей калбасын деп атайын Алла Таалам адамдарга пайгамбарларды жөнөткөн. Ошол пайгамбар адамдардын жашоосундагы проблеманы, көйгөйдү кантип чечишти, кантип оңдошту үйрөтүп кеткен. Ошондуктан биз ислам дининдеги мусулмандар пайгамбарыбызга ээрчийбиз. Эң биринчи себеби эмне үчүн пайгамбарыбызга ээрчийбиз дегенибизде, эң биринчиси пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу, өмүрү биз үчүн үлгү боло турган, кемчиликсиз, толук жашоо болуп өткөн. Алла Таалам өзү бизге элчи кылып жөнөтүп, анын жашоосуну, адеп аклагын, жүрүм турумуну Алла Таала өзү көзөмөлдөп, өзү башкарып, адамдарга үлгү болсун деп жашоосунун бардыгын бизге үлгү кылып көрсөтүп жиберген. Демек, эң биринчиси пайгамбарыбыздын жашоосу толук, кемчиликсиз, ошон үчүн пайгамбарыбызга ээрчийт экенбиз. Адамдардын арасынан пайгамбарыбыздын өзүнү Алла Таалам тандап алган. Алла Тааланын өзүнүн бир данышмандыгы бар, Алла Тааланын өзүнүн билгендиги бар. Ошондуктан пайгамбарыбызды Алла Таалам өзү тандап алгандагын бизге элчи кылып жиберген. Ошондуктан пайгамбарыбыздын жашоосу толук, кемчиликсиз, ээрчигенге ылайыктуу болгондугу үчүн биз пайгамбарыбызга ээрчийт экенбиз. Башка адамдарды карасак, ээрчийбиз десек, ырчылар бар, тарыхчылар бар, кандай бир илимдүүлөр бар, баатырлар бар. Ошолордун жашоосун толук ээрчийбиз деген болсок, пайгамбарыбыздын жашоосундай толук жашоону таба албайт экенбиз. Бир жагында жакшылыгы болгон болсо, экинчи жагында кемчилиги бар. Кайсы бир жагында бир жакшылыктар болгон болсо, үй бүлөсү менен ажырашып кеткен. Дагы бир жакшы жагын карайбыз деген болсок, кандай бир кемчиликтери бар, мамилесинде, жүрүм турумунда, ар бир жагынан кемчилиги келип чыга берет. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам толук жашоосу бардык жагынан үлгү болгонго, бизге мисал катары, бизге үлгү катары толук инсан болуп жиберилгендиктен пайгамбарыбызга ээрчийт экенбиз. Экинчиси, Алла Таалам бизге буйрук кылган, ушул пайгамбарды силерге жибердим, ушул пайгамбарга ээрчигиле деп. Ошондуктан ээрчийт экенбиз. Пайгамбарыбыз жөнүндө Алла Таалам Кур'ан-ы Керимдин Ахзаб сүрөсүнүн 21-аятында эмне дейт? Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kaseera. Kim akıretти каалаган болсо, Алла Тааланын азабынан кутулушту каалаган болсо, ошол адамдарга биз пайгамбарды
elçi turgan kudwa kılıp jönöttük dep Allah Taala peygamberimizni bizge үлü kılıp jibergendigi jönünde ayatda aytıp jatat. Demek biz peygamberimizge elçigendigimiz Allah Taala'nın buyruguna жооп бергендик болуп эсептелет экен. Дагы bir başka bir ayette Nur suresinin 63. ayetinde ne deyit? Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sadakallahu azim. Peygamberimizin buyruğundan, anın sünnetinin, anı erçüden baş tartkanlar ehtiyat bolsun, gözünü açsın deyit. Anın tusibahum fitne. Allarga bir şunday fitneler, sınavlar gelip kalmasın. Av yusibahum azabun alim. Ce Allarga bir azap gelip kalmasın deyit. Bu nerseni biz özümüzdün yaşaşımızda görüp жатабыз. Oşol peygamberimizin yaşaşında Uhud soğuşunda peygamberimiz aytat, bir neçe sahabalarda toğunun uşul jagында turup turdular. Egerde düşman bizdin artыбыздан kelgen bolsa, sizler uşul jerde korkup turasыңар dep peygamberimiz buyruk kılat. Oşol jerde peygamberimizin buyrugunu atkarışpay dünýöge azgyrılıp, oşol oljularga alabız dep azgyrılıp, oşol жерден түшүp ketişkende musulmanlar köp zıyanga uçurap kalышкан. Musulman oşol jaktan janagı düşmanlar gelişken, musulmanların arasından ölgön, peygamberimizin tişi sıngan, beyti kanagan, uşunday nerseler bolganda. Uşul bir ele peygamberimizin aytkanын kılbay, şekten çıkıp ketkendikten uşunday bolup musulmanlar bir çoğun bir zıyanga uçuraşkan. Al эми бүгүnkү күндө айта турган болсок, биздин жашообузда дагы ушундай, урматтуу бир туугандар. Үй бүлөлүк жашоодо балдарыбыз, кыздарыбыз бизге баш бербей койгон жеринде, айтпай койгон жеринде, урматтабай, сыйлабай койгон жеринде, жаман иштерге, жаман нерселерге берилип кеткендигинде, кумарлыкка ойногонго берилип кеткенде, кызыбыз бузулуп кетсе, талаалап кетсе балдарыбыз, же болбосо акча маселесинде карыздын үстүнө карыз, кредиттин үстүнө кредит болуп ушундай çoң проблемалардын көбөйүп кеткендигинин себептеринен бири биз ошол пайгамбарыбыз бизге буйрук кылган буйруктарыны айткан нерселерини аткарбай койгонбуз. Анан биздин жашообузда ушундай кыйынчылыктар келип жатат. Үчүнчү нерсе, Алла Таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды адашуудан сактаган. Ошондуктан биз пайгамбарыбызга элчибиз. Демек, биринчи нерсе пайгамбарыбыздын жашоосу толук жашоо. Бардык жашоонун бардык жагынан пайгамбарыбыз үлгү болгонго татыктуу үлгү болот. Ошондуктан пайгамбарыбызга элчибиз. Экинчиси, Алла Тааланын буйругуна баш ийген болобуз. Үчүнчүсү, Алла Таалам пайгамбарыбызды сактаган. Туура жолдон адамдарга үлгү болуудан, чыгып кетүүдөн пайгамбарыбызды Алла Таалам сактаган. Ошондуктан пайгамбарыбызды ээрчийт экенбиз. Төртүнчүсү, пайгамбарыбыздын жашоосунда бизге үлгүлөр бар. Сабак ала турган сабактар бар. Үй бүлөсү менен болгон мамилесинде, душмандар менен болгон мамилесинде, ошо жашоосунун бардыгында пайгамбарыбыздын жашоосунда биз үчүн көптөгөн сабактар бар. Ошондуктан биз пайгамбарыбызга ээрчийбиз. Адеп аклагында, сабыр кылганындыгында, жүрүм турумунда, жашоосунун бардык жагында биз үчүн сабактар бар. Ошон үчүн пайгамбарыбызга ээрчийт экенбиз. Бешинчиси, урматтуу бир туугандар, инсандын бул дүйнөдө дагы акыретте дагы ийгиликке, жеңишке жетүүсүнүн bir şartı bul peygambarımızda erçigенdik. Kimde kim peygambarımızda erçibestен, özüm başka bir yol menen erçiyimin, baktılуулukka jetemin, özüm toora joldu tabamın dep peygambardan başka yol menen ийгиликти, бакытты, жеңишти издеген болсо, ал адам демек адашып жатат экен. Ошондуктан пайгамбарыбызды ээрчийт экенбиз. Эгерде ким ийгиликти, жеңишти каалаган болсо, пайгамбарыбызды ээрчийт экен. Алтынчысы, жана башында пайгамбарыбыздын жашоосу толук жашоо деп айттык биз. Саясий жагынанбы, экономика жагынанбы, пайгамбарыбыздын жашоосунда үлгүлөр бар. Хадистеринде, сүннөттөрүндө инсанды туура жашоого, жакшы жашоого, ийгиликке, бакытка ээрчитип кете турган жашоосу толук дедик. Алтынчысы, ошол жашоосунун бардыгы толук эле болуп калбастан, ар бир жашоонун ар бир бурчунда, ар бир жеринде пайгамбарыбыз бизге үлгү боло алат экен. Үлгү. 1400 жыл мурун болсо дагы пайгамбарыбыздын жашоосу, сүннөтү, хадиси ошончо жыл мурун болсо дагы бүгүн биз пайгамбарыбызды жашаганга, пайгамбарыбыздай жашаганга, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн аткарганга
болот экен жана биздин жашообузду оңдойт экен. Ошол убактагы бул эскилик, эскичилик, пайгамбарыбыздын айтканы, пайгамбарыбыздын жашоосунда башка жашоо эле дегендик эмес. Балким пайгамбарыбыздын айткан хадистерине, буйруган буйруктарына, сүннөттөрүнө аткан болсок, бүгүнкү күндө дагы биздин жашообуз оңдолот экен. Демек, алтынчысы пайгамбарыбыздын жашоосунун бардык абалында бизге үлгү болот экен. Ошондуктан биз, урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыздын жашоосуну үйрөнүшүбүз керек, окушубуз керек, амал кылганга аракет кылышыбыз керек, үй бүлөбүзгө, бала чакабызга үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Эми ошол пайгамбарыбыздын бизге үлгү болгон жактарынан ар бирине токтолуп өтөбүз. Кайсыл багыттарда пайгамбарыбыз бизге кандай үлгүлөрдү көрсөткөн? Мисал үчүн, пайгамбарыбыздын адеп аклагы, кулк мүнөзү туурасында. Алла Таala Кур'ан-ы Kerim'de mınday deyit. Kalam suresinin 4. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke la ala hulukin azim. Şındığında sen öte adep ahlaktan tu çokusundasın. En büyük yerindesin. Oşonca Ayşe Neviz dağına aytadı. Fakane huluku sallallahu al-Qur'an. Peygamberimizin adep ahlakı jürüm turumu Kur'an ele deyit. Mındayca aytkanda tirik oşol буйрук кылынган нерселердин бардыгын аткарган, кандай болсо дагы пайгамбарыбыздан таасир алып, кайсы адам келсе дагы пайгамбарыбыз мени жакшы көрөт деп ойлоп калат. Элестетип койсоңуз, бир адамга кайсы адам жолукса, жолуккан жеринде ушул пайгамбар мени эң жакшы көрөт экен деп ойлоп калат. Пайгамбарыбызга өзүнүн жанындагы бирге жашаган адамдар эле эмес, душмандары, алыста жүргөн душмандар да бардыгы тан беришип, пайгамбардын чыныгы пайгамбар экендигине, адеп аклагына, адилеттүүлүгүнө, ырайымдуулугуна таң калышкан. Демек, пайгамбарыбыздын эң биринчи бизге үлгү боло турган жери бул пайгамбарыбыздын адеп аклагы экен. Ачуусу келгенде дагы, сүйүнгөндө дагы, ыраазы болгондо дагы, базарда жүрөбү, кайсыл жерде болбосун, адеп аклагы пайгамбарыбыздын биз үчүн үлгү экен. Peygamber sөгünbeyt ele, oğuzu buzuk emes ele deydi. Wala yejis bis seyyati seyya. Jamandyk kılgan adamga jamandyk kılbayt ele. Walakin ya'fu ve yasfah. Balkim Peygamberimiz keçiret ele deydi. Anas radıyallahu anhu ayet Peygamberimizga 9 yıl hizmet kıldım deydi. Hizmetçisi aytıp жатат. Ma amiltuhu qala li şeyin sana'tuhu lima fa'alta kaza ve kaza. Wala li şeyin taraktuhu hala fa'alta kaza. 9 yıl Peygamber'e hizmet kılıp karаңыздар. Peygamberimiz oşo 9 yılın içinde özünün hizmetçisine bir jolu dagın bunu emni üçün kılbadın, bunu emni üçün kılıp koydun dep bir jol dagın aytpaptır. Bul adep ahlактын kандай jogoruluğu. Karasanız 9 yıl hizmet kılgan adamga bir jolu dagın emni üçün bunu kılıp koybadın, şunday kılıp koysaң bolboy bele dep bir jolu dagın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jemelegen emes eken. Bir jolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul hizmetçisine Anas radıyallahu anhu'nu bir nesege jumşaptır. Fakultu lahu, fakultu vallahi la azhab ve fi nefsi an azhaba lima amarani bihi nebi sallallahu fakarajtu hatta Peygamberimiz bir jaka jumşagan eken, Peygamberimiz jumşagan jaka barbaymın deptir dagın. Uşul balдар menen oynagan жерге barıp balдар menen koşulup kalptır. Peygamberimiz артынан келип калды дагы, Peygamberimiz акасынан келип кармап калыптыр. Анасы разыяллаху анхунун акасынан келип кармаптыр дагы. Караса эле Peygamberimiz акасынан келип кармап калыптыр. Чочуп кетип караса Peygamberimiz күлүп туруптур. Я Унейс, азхабта хайсу амартук? Peygamberimizге анан айттыр. Анасы кичинекей Анайс, Анас. Мен сага буйрук кылган жака бардыңбы десем, факал култу нам. Ошентип Peygamberimiz аны урушпастан, жемелебестен аркасынан келип кучактап эле жылмайып, мен буйрук кылган нерсени аткардыңбы деп сурап коюптур. Анан Анас разыяллаху анху ооба азыр бара жатам я Расулалла дептир. Peygamberimizin adep akлагынын жумшактыгынын белгиси бул. Дагы бир өзгөчө белгиси ва кудватун фил хилми вал афу. Peygamberimiz биз үчүн жумшактыкта, кечиримдүүлүктө үлгү. Ошондуктан Алла Таala Ali İmran suresinin 159. ayetinde mınday deyт. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah Taala'nın ırayımı menen sen alarga jumjaklyk kıldың. Adep ahlagınyň jakşylygy menen alarga mamle kıldың diýdi. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Egerde şunday kattuu bolup, har bir nersege jemelep, har bir nersege süýlep, şunday kattuu bolgonuňda ýüregiňdäki adep ahlagyndaky şunday adam mamle kılgys kattuu bolgonuňda senin janыңda turgan adamlardyň bardygy seni taşlap ketip kalmak dep aytyp jatat. Dagы bir başka hadiste mında deydi. Anas radhiyallahu anhu aytat, Peygamberimizin bir çapanı var dedi. Çapanı kattu materialdan eken, öte kattu materialdan eken de, kalın. Ardından bir Arabi gelip kalıptır. Toğuluk, bizim tilmen aytkanda toğuluk bir adam gelip dagın. Kattu tartıptı jakasından. Jakasından tartkanda oşol kattu çapanının jakası Peygamberimizin moýnuna düşüp, Peygamberimizin moýnu kızarıp ketipdir. Anam Peygamberimiz aytdyr. Summa qal murli min malillahillazi indek. Peygamberimiz aytjat eken. Elesetip koyun. Oşol wagtdagy musulmanlardyň padişasy, imamy, eň çoň liderine gelip, bir todan gelgen adam gelip, jakasyny tartyp, moýnun kızartyp aytjat eken, senin goluňun astynda turgan Allah Taalanyň akçasından bergin maňa depdir. Oşonda Peygamberimiz aga garap bir jilmayıp garady dagyn deyt. Fa summa amarallahu bi'ata. Anan oşol todan gelgen Arapga berile turgan nersesini bergile dep buyruk kıldı deydi. Karaňyzlar, Peygamberimizden jakasyny tartyp şunday kılsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday jakşı mamle kıldı. Andan keyin dagı Peygamberimizga erişip turgan jer, Peygamberimiz uyaluda dagın biz üçün ülgü. Kanday? Ana Ebi Sa'id el-Hudri radhiyallahu anhu قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه arafnahu fi vajhihi. Peygamberimiz şunday uyalçak bolgan. Dostları gelse, adamlar gelgen bolsa, je bolsam jakpagan nerseni Peygamberimizin yüzünden biletile. Peygamberimizin yüzü kızarıp ketedi. Egerde bir jakpagan nerse, jakpagan iş bolgan bolsa, Peygamberimiz uyalatly. Oşol nerseden. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyalusunda dagın biz üçün ülgü eken. Wa qudwatun fi şefaqati ve rahma. Irayımdulugunda dagın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz üçün ülgü eken. Anbiya suresinin 107. ayetinde Allah Teala deyip Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni bu alamga ırayım kılıp jiberdik. Ana bize radıyallahu anhu kal sallallahu aleyhi ve sellem leyleten faqara bi ayetin hatta asbaha yerka'u fiha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz okuduğunda bir ayet okuptur. Maide suresinin 118. ayetini okuptur. Bismillahirrahmanirrahim. İn tu'azzibuhum fe innahum ibaduk ve in tağfir lahum fe inneke entel azizul hakim. Eğer de sen kullarına, men ümmetimi azaptagan bolsaň, sen bular men ümmetim senin kuldaryň özüň kalaganyň kılsaň bolat. Wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Eger de keçirgen bolsaň, ırayymyňa algan bolsaň, sen çyndygynda izzatly danışman zatsın degen ayat okupdur. Taňatkyk şeyin. Falamma asbaha qultu ya Rasulullah ma zilta taqra hadhihi al-aya hatta asbahta tarka'u biha wa tasjudu biha qala inni sa'altu rabbi azza wa jalla ash-shafa'ata li ummati. Oşol bir ayatda taňatkyk şeyini okupdy da. Anan Abu Zar radhiyallahu anhu Peygamberden gelip sorupdy ertemenen. Ya Rasulullah uşul ayat menen siz taňatkyk şeyini okudyňyz bu dese, owa depdir. Emne üçin okudyňyz dese, men Allah Taala'dan uşul özümün ümmetime kıyamet gününde şafaat kılıçty suradym. Kuda kalasa Allah Taala oşol kimde kim Allah Taala'ga şerik kılbay bul dünýeden ötken bolsa, oşol Allah Taala'nın asına barganda meniň şafaatyma jetşet degen eken. Karasaňyzlar, bir ayatda taňatkyk şeyini okup Peygamberimiz biz üçün oşol wagtda karaňyzlar. Oşol meniň ümmetim gelgen bolsa, Allah Taala şerik kılıp ötken bolsa, men oşolardan Allah Taala'nın astynda ya Rabbim uşul meniň ümmetim ele, meni yerişdele uşular, meniň sünnetimi atkardyle, İslamga girişdele dep Allah Taala'nın astynda men oşol şafaat kılayın. Allah Taala uşulardy keçirip koýçu dep Allah Taala'dan suranu mümkinçiligini aldım dep bizge boru orup
bizge ırayım bolup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayetni taң atkıçayını okup Allah Taala'dan uşul şefaatni suragan eken. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge ırayımdulukta dagın, boğrukerlikte dagın bizge ülgü eken. Ataytu nefsen fi neferin min kavmi faqamna indahu 20 leyleten. Malik ibn Huwairis degen sahaba aytçılar Peygamberimiz janına gelip 20 gün Peygamberimiz janında bolduk deydi. Ve kana rahiman rafiqan. Peygamberimiz oşol Peygamberimiz janına gelip 20 gün yaşadık deydi. Peygamberimiz özünün dostlarına oşol jerde yaşagan adamlarga öte ırayımdı, merimdi öyle deydi. Gelgende 20 gün bolgandan keyin üy bilösün bala çakanı sagıngany bilgenden keyin Peygamberimiz uşul sahabalarga mындай depdir. Irji'u fakunu fihim ve allimuhum ve sallu fa iza hadarat salat falyuezzin lekum ahadukum ve liyuammikum akbarakum. Anam Peygamberimizin jana 20 gün жүрgөндөн keyin bala çakangary sagındyňar, emi bargyla oşolarga namazdy öýretküle, azan aytkıla, namaz wagty gelgen bolsa namaz aytyp, azan aytyp namazyňy okugyla sizlerden ulugurağıňar, ilimli ýürüňär. Namazga ötüp imam bolsun dep bizdi kayra kaytardı deydi. Demek Peygamberimizden karasaňızlar ırayımdılığı, merimdiligi kanday. 20 gündün içinde Peygamberimiz bilen yaşap görüşüp, özleri basın berip, demek bul Peygamber merimdi, boreker Peygamber eken. Oşol görgönden keyin dagы bala çakaňar sagındyňar, emi bargyla dep üy bilözge jiberdi. Wa qudwatun fil muhafazati ala husnul ahd. Peygamberimiz bizge dagı bir özgöçe bir jerde ülgü. Kim jakşylyk kılgan bolsa Peygamberimiz oşol adamlardan jakşylygyny unutpayt ele. Kança jyl ötse dagı. Misal üçin oşol Uhud soguşunda Peygamberimizdi korgoýubuz dep sahabalar Peygamberimiz siz kaçıp kete beriňiz, biz sizdi korgop turaýly. Artyňyzdan gelgen düşmanlardy korgop turaýlyk dep Peygamberimiz jönetip goýup aslında tosup duruşgan. Oşonda bir neçe sahaba oşol jerde şehit ketişken. Peygamberimiz oşolar şehit bolup oşol жерге gömülgönden keyin har daim oşol adamlardy, oşol sahabalарды estep, ölgön жерine baryp dua kılıp turardylar. Eskerip turardylar. Kança jyllardan keyin dagы. Oşonda ele Kuba meşitinde dagы Peygamberimiz Madinaga birinci köçüp gelgende oşol jerde tosup alıcı Peygamberimizdi sıylaşkan. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem har daim oşol жерге baryp Peygamberimizga jakşı mamule kılgandygy üçin, sıylagandygy üçin oşol жерге gelişip Kuba meşine ziyaret kılıp turardylar. Dagı bir özgöçe nerse şol jakşylykty unutpagandygynyň dagı bir sebebi Ayşe enemiz aytat Peygamberimizga Peygamberimizin ayallarından hiç kimisine mınday kızganmadım. Bir Hadiçe enemize özgöçe kızgandım deydi. Emnege dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anın jakşylyklaryn eskerediler deydi. Jada kalsa egede bir koy soygan bolsa koydun bir müçösünü bölüp oşol Ayşe enemiziň dostlarına jiberet ekenler. Ayalynyň dostlarına. Anan Ayşe enemiz surapdyr. Nege şunda kılasız dese oşol Peygamberimiz Hadiçe enemiziň jakşylyklaryny aytkan eken da. Menin canım dele jakşylyktарды kıldı dep Hadiçe enemiziň jakşylyklaryny aytat ekenler. Demek Peygamberimizge kim jakşylyk kılgan bolsa al adamga Peygamberimiz oşol jakşylygyny hiç kaçan unutpayt ele. Biz kede jakşylyk kılgan adamlardan jakşylygy bütüşü menen ele je bolsa özübüzdün işimiz bütkenden keyin ele oşol jakşylyk kılgan adamlardy unutup kalabız go. Biroq Peygamberimiz oşondoy bolbostan oşol jakşylygyny özünün ayalynyň jakşylyklaryn dagı başka adamlardyň jakşylyklaryn dagı uşuntip unutpay har daim estep turat ele. Dagı bizge ölgü bola turgan dagı bir özgöçe bir jeri Peygamberimizden kiçpeýildigi. Şuara suresinin 215. ayetinde Allah Teala mınday deyip Bismillahirrahmanirrahim. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sen özüňün janyndagylarga, saga etçigen adamlarga sen jumşak mamule kılgan, alarga kiçpeýil bolgon dep Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyruk kılıp çıtat. Kede kembagallar gelet, Peygamberimiz janına bilbegenler gelet, jahil adamlar gelet, dinden, adabi halktan alыс adamlar gelet. Oşolardyň bardygyna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jakşı mamule kılatdylar. Alarga kiçpeýillik kılatdylar. Fakana yamurru ala sıbyani feyusallimu aleyhim.
Egere bir jaş baldarın janынан ötüp baratkan bolsa, Peygamberimiz oşolorga salam beretler. Kede Peygamberimizin kolundan oşo jaş balдар karmap, özleri oynagan jagına jeteleşip, al jaka, bul jaka jügürüşetler. Oşonday bolsa da Peygamberimiz men peygambermin sizlerin çoňarmyn dep boy kötörüp ketip kalbastan, je bolsa meşigin jabıp albastan, kede görüp kalabız. Çoğundur maçtası meni togutpay ketip kalışı mümkün. Je görüşkeni gelgen bolsa togutpay ketip kalışı mümkün. Görübey ketip kalat. Je bolsa golun uçu menen görüşüp koyat adam togutpay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anday kılbastan balkim oşolordun bardygyna kiçpeylik menen jakşı mamule kılatyle. Kede kembagallar menen birge oturatyle, jetim jeşilерге arlaşatyle, alarga üýlerine barıp jardam beretile. Üýüne çakargan adamdan üýüne baratyle Peygamber tandap sen kedäýsin, sen kembagalsın, sen kıyınsın, sen batırsın dep tandabastan kanday adam bolsa dagın eger şu jakşylykka bir üýüne çakargan bolsa, kiçinegey nerse bolsa dagın çakargan jerine baratyle. Oğurukçan adamlardı ziyaret kılatyle, şonday çoň moýunda şonday çoň jogapkerçilik, ümmettin jogapkerçiligi var. Şol mamleketdi başkargan, adamlardy başkargan, soğuş, açkaçılık, kıyınçılık, adamlardı dinge çakırış gerek, adamlardı ıntımaka çakırış gerek, uruş, soğuş, şunday kıyınçılık bolsa dagın, oşolordun bardığın moýnuna alıp, oşonu menen birgelikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jetim jeşilерге barıp, kede kembagallar menen oturup, alarga jardam berip, bürö çakırgan bolsa, al jaka barıp, oğurukçandy ziyaret kılıp, janaza okula turgan bolsa, janaza okup, janazaga katışatyle. Al wagtda kullar bolgan, egerde şol kul dagın Peygamberimizi bir işçaraga je bir üýüne çakyrsa, şol çakırgan jerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barat ele. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday bizge kiçpeylik jagынан dagın bizge ölgü eken, bugünkü günde bizge ötö kerek bolup turgan bir sıfatlardan biri. Andan keyinkisi wa qudwatun fi şaja'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem batırlykta dagın biz üçin үлgü. Ali radıyallahu anhu aytat, Badr soğuşunda şunday soğuş bolup eldin barda şunda kaçıp kalganda Peygamberimiz menen biz korgonduk deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem batır bolgan. Oşonduktan şunday awal küçöp soğuş şunda küçöp ketkende adamlar korgonuş üçin Peygamberimizin janına barıp Peygamberimizi izdep kalat ele. Peygamberimiz menen korgonaýyn, şol Peygamberimizin korgonsunda bolaýyn dep Peygamberimizge erişip kalşatdy. Peygamberimiz bizge şol batırlykda dagın çoň үлgü. Anas radıyallahu anhu'nun bir okuyasyny aýtat, ol jeda kana Rasulullah mahsanun nas ve kana ajadan nas ve kana aşja'an nas ve laqad faza'ahu al-medinatu zata leyla fantalaqa nasun qabla as-sawt qibala as-sawt فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا فقصبه من الصوت وهو على فرس أبي طلحة وهو يقول لا تراعوا وجدناه بحرا أو أنه لا بحر وكان فرسا يبطأ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yaşap jatkanda şul toğlordun arasından şunday korkunçlu doğuş çıktı deydi. Eldin bardygy korkup oşol jaka jügürüp tünü karangyda oşol jaka jügürüp barışsa Peygamberimiz oşol jaktan kayra kaytyp gelatipdi deydi. At menen. Atty oşol eri jok ele jaydak boýdan minip gelatipdi deydi. Peygamberimizle görüşmenen ne boldu dese, korkbayla gola men sizlerden murun barıp garadym, korkpogula dep oşol jaktan kaytyp gelatipdi. Peygamberimiz elden murun barıp men itet bolayyn, özüm saktap kalayyn dep özüni korgonup kalbastan elden murun barıp şol korkunçlu jakty ne boldu? Problemany çeşip kayra kaytyp gelatgan eken. Oşonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem batırlykta dagın biz üçin үлgü. Andan keyin bugünkü günde dagı bizge özgöçe kerek bolup turgan nerselerden biri bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kudwatun fil judi vel karam. Bereşenlikte dagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem үлgü bolgan. An İbn Abbas radıyallahu anhuma قال كان رسول الله أجود الناس وكان أجودنا ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلات.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü berişen adam deydi. Üyündögü bar nersesi tügöp kalganга şeyin beretili deydi. Üyünde emne bolgan bolsa, bire surap kelgen bolsa, jok ele bere albayt elem, özüm ele жетиштип эле деп койбостон, üyünde bar nerse, je bolsam bir oljo kандай bir nerse kelgen bolsa, zeket kelgen bolsa, üyüne saktap kalbastan muhtaç adamlarga tez yetkizgisi keledi dep, oşol jakşı nerseni tez adamlarga жеткизет эле, özünde bar nersesi bolsa adamlarga beret ele. Oşonday berişen bolsa dagы deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, oşol orozoda andan da berişen bolup, şamaldan da tez bolup, jakşılıklarga oşol şaşılıp, oşunday berişenlik kılat ele. Cabir radıyallahu anhu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Masu'ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an şeyin qat faqala la." Eleset koyuңuzlar, Peygamber hiç kanday bir yolda soralganda Peygamberimiz yok dep aytpaptır. Kanday sonun nerse bul karaňızlar. Peygamberimizin berişendigi, keng peýildigi, kanday adam nemne surabasyn hiç kaçan yok depdir. Masu'ila Anas radıyallahu anhu'dan ayet ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه فقال فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday danışman adam öyle bir adam gelip Peygamberimizden soraganda Peygamberimiz oşol adamga bir koktu koyuveripdir. Anan oşol adam özünün eline barıp kovmuna barıp elim jerim oşol Muhammed şunday bir bereşenlik kıl berip jatat eken, oşol bereşendiginden kim algan bolsa ömür boyu bay jaşay turgan baylykty berip jatat. İslamga girgile dep şunday şüýünüp gelgen eken. Karaňızlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bereşendigini. Peygamberimiz şunday bereşen bolgan. Bul bugünkü günde ar biribizge awada kerek bolup turgan nerse. Bugünde en ökünçlüsü adamlarda baylık bolsa dagın, adamlarda baylık emes jada kalsa özünün avtoritetinin je bolsam ozeki söz menen jardam berip koyuştan dagın iç tarıp turgan adamlar bolup kalat da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolunda bar neçesi bardygyn beret ele. Özübüzge dagın, Allah'a dagın ayta turgan nersebиz Peygamberimizin bereşendiginen sabak alaylyk, ulgu alaylyk. Kim bizge jardam surap kelgen bolsa, akça jardam surap kelеби, kanday jardam bolbosun, biröөгө ortaga түшүш керек bolобу, жакшы нерселерге, kanday bolsa dagы Peygamberimizге erişip, жакшылыгыбызды аябастан берешен болушубуз керек. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan korkuda dagı biz üçün ülgü eken. Bir sahaba aytat bol jerde yusalli ve fi sadrihi azizun ka azizir ruha minel buka. Peygamberimiz namaz okuganda şunda iylap namaz okuyt ele. Adam uksaň Peygamberimizin iylap jatkanını ugat ele. Bul emneden Peygamberimizden Allah Taala'dan korkkandygynan, Peygamberimizin Allah Taala'nın jakşı görgendiginen, ümmetine gıcırat bolgandygynan, ümmetim ne bolat eken, şul azırkı ümmetim ne bolat, gelecekteki ümmetim ne bolat, kanday jaşaytalar, tozakka düşüp kalbayb eken, Allah Taala'nın azabyna uçurap kalışpayb eken dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudaydan korkup, özü Hudaydan korkup, Allah Taala'nın aslında kanıp barganda kanıp jogap berem dep ыйлап namaz okuyt ele. İbn Abbas radıyallahu anhu ayet, "Kana Abu Bakr radıyallahu anhu ya Resulullah." Qal Peygamberimiz aytdı, "Ya Resulullah, siz qarıp ketdiňiz go" dep Peygamberimizge Abu Bakr aytdı da. "Qarıp ketdiňiz go, şaşlaryňyz agarıp başlady go" dese, "Şayyabatni Hudun wal waqi'a wal mursalat ve amma yetasaalun ve ize'ş-şemsu kuwirat." Qarıdyňyz go, şaşlaryňyz agarıp başlady go dese, Peygamberimiz aytdyr, "Şayyabatni Hudun." Hud suresi meni qarıtıp jiberdi. Waqi'a suresi, Mursalat suresi, amma yetasaalun suresi, ize'ş-şemsu kuwirat. Uşul süreler meni qarıtıp jiberdi degen. Emnege degende Peygamberimiz oşol sürelerde okuganda berili okuyt ele, Hudaydan korkat ele. Uşul ayatlarda, uşul sürelerde gelgen ahiretdegi, kıyamet günündeki awaldарды esitip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan korkat ele.
Dağı bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özgöçe bir bizge ülgü bola turgan jeri ve kudwetun fi zuhdi fi dunya ve tanazzuhi an makasibiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jönököy bolgan. Peygamberimizde baylık bar ele, bilik bar ele, altından töşöktöründe jata turgan nersesini idiş ayağını altından kılıp alsa dagı bolat ele. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jönököy jaşagan. Oşol baylıklardan bardığını adamlarga, muhtaçlarga tarkatkan. Bir gün Umar radıyallahu anhu gelse Peygamberimiz bir teriden bolgan balıştı başına koyup uktap atat eken. Astında kamıştan bolgan töşögü kamıştan eken. Peygamberimiz Umar radıyallahu anhu gelgende oygonuptur. Oygongan eken şol jatkan jagында kamıştın Peygamberimizin janında kamış. Töşögü kamıştan eken, kamıştın ötüp ketipdir mında boldu. Bet jagında janagı balışızdagın nemeden eken? Teriden eken, kattуу teriden eken aldan. Oşol dagı betine ötüp ketken eken. Umar radıyallahu anhu Peygamberimizi görüp ilaptır. Ya Resulallah. İlagan eken Peygamberimiz ayıptır. Ya Umar ne ilap jatasın dese? Kisra, Kaysar, başka janımızdağı başka memleketteki baylar, padişalar altınlardan şunda jakşılar nesile de yaşap jatışat go. Sen ya Resulullah sen jatkan jeriňizni garaňyz siz. Uşul astыңızga töşök ötüp ketipdir. Başıňyzga bul nerse ötüp ketipdir. Bulardan musulman emes, bulardan jaşoosун garabaysızbı dese Peygamberimiz aytypdyr. Ama tarda an takuna lahumud dunya we lanal ahira. Ahiret Allah üçün bolsun. Kıyamet günü kıyamet biz üçün bolsun. Oşol nersege sen ırazı emessinbi dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Umar radıyallahu anhu'nun ıylaganyny üşütüp toktatkan eken. Mal dünyösü bar ele, baylığı bar ele, oljular bar ele, soguşlardan aljaktan buljaktan jengip kelgen neseler bar ele. Oşolardyň bardygyny üýüne kamtyp, eşigine hiç kimge berbesden korgondordu kılıp astına koyup altından gümüşten kılıp alsa bolat ele. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alardyň bardygyny oşol özünün eýlerine berip Peygamberimiz bul jaşodan jönököy jaşap ötken eken. Çındygynda jönököy jaşasaň kynalbay jaşayt ekensiň bul dünýede. Yüregiň tok, hyjarat bolboýsun. Baylıklarda şu nesenin bardygyny çogulta berseň, kımmat maşina alsaň gyjarat bolasyň. Uğur gelip tişe, bir jege taşlap kelseň gyjarat bolasyň. Maşinaň jönököy bolgan bolsa, yüregiň tok tynçsyn. Uktasaň dagı tynç. Altın, kança million akçalaryň bolup şunday bolsa jakşı, birok anın ekinci jagı var, oşol gyjalatçylyk bar. Yüregiň tynç bolboýt. Akşam ne boldu eken, baylygym ne boldu eken, beýligim ne boldu eken, oşol çoň üýlerim ne boldu eken, alarym, bularym ne boldu eken dep har daim gyjarat bolasyň da. Birok jönököy jaşasaň şunday yüregiň tynç jaşayt ekensiň. Wa qudwatun fi sabati ma'al yaqini bi wa'dillahi ta'ala. Jana oşonday ele Allah Taalaga işengen, Allah Taala wada kılgan neselerge işenüde dagın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz üçün ülgü. Oşonduktan biz Peygamberimizga erçiybiz. Peygamberimizin aytkanyn gılabız. Naljeda Abu İmara degen Ammara eken surap jatat. İkinci sahabadan Abi İshak degen hadis etdi. Anil Bara radıyallahu anhu qala Bara radıyallahu anhu ikinci sahabadan sorap jatat da. Hunayn soguşunda sizler kaçıp ketdiňler bi dese, qala la wallahi ma wala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin walla Peygamber adamlardan bardy kaçıp ketdi, birok Peygamberimiz kaçkan jok deydi. Peygamberimizden kaçırı bar keldi. Kaçırı bar keldi. Oşonu minip deydi Abu Sufyan Peygamberimizden oşol kaçırından jügönünün garmak tartıp ketetkanda Peygamberimiz oşol kaçkan jok deydi. Kaçırın üstünde ele turdu. Anan nebiyyü la kadib, ana ibn Abdülmuttalib. Men peygambarmın. Çınında men peygambarmın, jalgan sır aytkanday jalgan emes. Çınında men peygambarmın de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçbastan Allah Taala'nın wadasyna işenip oşol jerde kaçkan jok deydi. Peygamberimiz bizge şol Allah Taala'nın wadasyna işenüde dagın bizge ülgü eken. Ve kudwetun fi sabri alan nasi vel afwi anil musi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabır kılıuda dagın bizge ülgü eken. Başka kitaplarda Tavrat'ta dagın gelgende leysa bi fadlin ve la gadî'in galîzin ve la sahhabin bil aswaq ve la yedfa'u seyyete bi seyye velakin ya'fu ve yasfah.
Peygamberimizin adab ahlakın sıfatını aytkanda al söylegen sözünde şunday kattu jaman emes, jamandyk menen ketire turgan adam emes, balkim walakin ya'fu ve yasfah. Balkim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al ne kılat dedi? Keçiret jana oşol adamlardın arasında kim jamandyk kılgan bolsa, al adamlardın jamandygyny keçire bilүүчү sabırdı dep Peygamberimiz sıfatlagan eken. Bul nerse turasında Peygamberimizin yaşosunda öte köp. Peygamberimiz kança adamlar jamandyk kılışkan, munafıklar şu janında жүрgөндөр kандай jamandyk kılışkan, jamandap, üy bölösünde domat kılıp, şunda jaman nerselerdi kılışkan. Üstüne namaz okutkan jerinden üstüne içegilerdi, musurdu taştaşıp, jada kalsa janagı evrey koşnası Peygamberimizin üyüne günde musur ırgıtadı. Musur. Günde üyüne musur ırgıtadı. Eleseseniz koşnağınız günde sizge musur ırgıtat. Anan bir gün ele karasa oşul koşnası musur ırgıtpay kalıptır. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol musur ırgıtpay kalgan günü koşnasına girdi. Koşnam ne oldu? Bugün musur ırgıtpay kaldınız go dep girse, janagı evrey koşnası oğurup kalgan eken. Oğurup oşol günü Peygamberimizga musurunu, Peygamberimizin joluna musurunu ırgıtpay kalgan eken de karaňyzlar Peygamberimizin sabırdylygyny, keşirimdiligini. Peygamberimizin günöleri keşirilgen, ötken günösü, kийинки bola turgan nersesi dagы egerde bolsa, anday çoň günö kılgan emes Peygamberimiz, oşonday günöler egerde bolsa dagы Peygamberimizin Allah Taala muşlardyň bardygyny keşirgen. Birok oşonday bolsa dagы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge үлgü boluş üçin emne kılgan? Gündüge istiğfar aytıp Allah Taala'dan keşirim surap turgan. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytat, anna Rasulullah kal: "Wallahi inni la estağfirullah ve atubu ileyhi fil yevmi aksar min 70 marra." Gününe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 70'ten köp Allah Taala'ga kayrılıp o jaratucum, o Allah Taala menin günölerimi keçir dep Allah Taala'ga kayrılıp toba kılıp turat eken. Karaňyzlar, bul nerse bugünkü günde bizge çoň ölgü bola turgan nerse. Ar birimiz ardayım Allah Taala'ga kayrılıp estağfirullah, o jaratucum, Allah Taala menin günölerimi keçirgen, bilip kılgan, bilbey kılgan günölerim bardygyny keçir dep ardayım Allah Taala'ga toba kılıp turuşubuz kerek. Sebebi kaysyl wagtda bul dünýeden ötöbüz biz bilbeyt ekenmiz. Allah Taala'ga toba kılıp Allah Taala'dan keşirim surap tursak, Allah Taala bizden günöbüzdü keçiret. Ötüp ketsek dagı bizden yüregimiz taza, günöden taza boydan ötüp ekenmiz. Bul birincisi. Ekincisi, eger oşol ar bir günö bolgan sayın azır kemçilik telefonda, jolda baratabız, adamlar menen mamle kılıp jatabız, oy jügürtüp jatabız. Adab ahlakыбызda, жүрүm turumubuzda, oyubuzda, yüregibizde, görgön nersebizde kayсы жерде болса dagы kandaydyr bir kemçilik bolsa, günö bolgan bolsa, Allah Taalaga istiğfar keltirip, Allah Taalaga kaytıp toba kılıp turgan bolsak, oşol günöler ordunda keçirilet dagы bizdin yüreklerimiz taza boydan, ak boydan turat. Eger de istiğfar keltirбей koysak, toba kılbay koysak, oşol günönün üstüne günö, toşkanın üstüne toşka bolup oturup, jüregi akыры kararat dagы hiç kanday jakşylykty, imandy, adab ahlakty kabul albay kalat. Mındayça aytkanda bizdin jürek maşalka syakty. Günde şol maşalkaga günö жазыла berse, birden kara toşka gire berse maşalka şonun bardygyny sorulat dagы taza su gelgende, taza iman gelgende, Kur'an gelgende, jakşı nerse gelse, oşol kabul albay turgan bolup kalat. Nege degende anın içi bardygy kap-kara bolup, köge, kara kirge tolup kalgan. Oşonduktan biz gündüge istiğfar keltirip, Allah Taalaga kayrılıp, o Rabbim, o jaratucum, menin günölerimdi keçire görgün, meni toora jolga baştagın, bilip kılgan, bilbey kılgan günölerim keçirgin dep Allah Taalaga kayrılıp, dua kılıp, istiğfar keltirip, toba kılıp turuşubuz kerek. Kede insan men azır istiğfar keltirip dagı günö kılamında dep şeytanın aytkanын kılıp istiğfar keltirбей koyat. Urmatly bir tugan, bilseňiz dagı, kayra adaşıp kalsaňyz, sezip tursaňyz dagı istiğfar gelip Allah Taalaga kayrılıp toba kıla beriňiz. Toba kıla berseňiz, Allah Taalam sizdin günöleriňizdi keçirip toora jolga söz türde başlayt. Al emi azır dagı günö kılamda men Allah Taalany mıskıldaganday bolup jatamyn, uturu kılıp, kayra kemçilik kılıp, kayradan keçirim surap jatamyn, Allah Taalany mıskıldap jatamyn debesden balkim jok. Ar bir günü kılgan sayın Allah Taalaga kayrılıp, o jaratucu men özümü garmay albay kaldım. Men nafsimi başkara albay kaldım. Özümü toora jolga başlay albay kaldım. Meni keçirgin dep Allah Taalaga kayrılıp, dua kılıp,
kechirim suray berişimiz gerek ekan. Allah Taala akıra ошол günölөрдү көбөйтпөстөн биздин туура жолго баштап, күнөөлөрүбүздү кечирип кетет экен. Ошол убакта бул дүйнөдөн өтүп кетсек дагы биз Алла Тааланын астында жүрөгүбүз таза, ток бойдон болот экенбиз. Жаныбызда жүргөн адамдар, досторубуз, алар булар балким бүгүнкү күндө ар нерсе деши мүмкүн. Не кыласың? Дагы эле ошол нерсени кылып жүрөсүң да деши мүмкүн. Бирок эртеге биз өлгөндөн кийин, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин кабырыбызда, жаткан жерибизде, биздин жайыбызда эч ким, биздин жакшы көргөн аялыбыз дагы, бала чакабыз дагы, бир тууганыбыз дагы эч ким биздин жаныбызда бирге турбайт экен. Өзүбүз жалгыз калат экенбиз. Ошондуктан эч кимдин пайдасы тийбей кала турган жерге жеткенге чейин, урматтуу бир туугандар, биз Алла Таалага кайрылып, ар дайым тооба кылып турушубуз керек. Ушул жерде пайгамбарыбыз дагы бизге өзгөчө үлгү экен. Дагы башка бир хадисте 100 жолдан көп айтамын дейт. 100 жолдан көп астагфирулла деп айтып турам дейт. Пайгамбарыбыз дагы бизге өзгөчө жерде үлгү боло турган жерлердин бири. Пайгамбарыбыз ибадат кылууда дагы бизге өзгөчө үлгү. Кандай десек, пайгамбарыбыздын намазы, зекети, ажылыгы, күнүмдүк жашоосу, Куран окуусу, ибадатынын бардыгы биз үчүн үлгү экен. Жада калса карасаңыздар, Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечинде намаз окуйт эле. Намаз окуй бергендиктен пайгамбарыбыздын эки путу ишип кетет эле, көп тургандыктан. Анан пайгамбарыбызга Айша энебиз айтып, "Я Расулалла, сиздин күнөөңүз кечирилген болсо, пайгамбар болсоңуз, өткөн күнөөңүз, бардык кемчилигиңиздин бардыгы кечирилген болсо, дагы эле өзүңүздү жаныңызды кыйнап ушундай ибадат кыла бересизби?" десе, пайгамбарыбыз айткан экен: "Вакад гафараллаху лака ма тақаддама мин замбиги ва ма таахар" деп Айша энебиз айтып жатат. Сен күнөөлөрүң бардыгы кечирилген го десе, пайгамбарыбыз айткан экен: "Афала ухиббу ан акуна абдан шакуран." Алла Таала менин күнөөлөрүм бардыгын кечирсе, мени ушундай кулдардын ичинен тандап алган болсо, мен Алла Таалага шүгүр кылуучу кул болбоймунбу деп Айша энебизге пайгамбарыбыз айткан экен да. Карасаңыз, күнөөлөрүнүн бардыгын кечирсе дагы пайгамбарыбыз таң аткы чейин намаз окуп, ушундай ибадат кылып чыгат экен. Пайгамбарыбыз ибадат кылууда дагы биз үчүн чоң үлгү экен. Пайгамбарыбыздын жашоосунун бардыгы ушундай эле. Куран окуганда дагы ушундай эле. Afala akunu abdan shakuran. Laqad nazalat alayya al-aya. Waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari laayatin li ulil albab. Пайгамбарыбызга түшкөн аяттар бар. Ошол аяттарда ой жүгүртүү боюнча пайгамбарыбыз бизге үлгү, ал дагы чоң ибадат. Алла Тааланын жаратуусунда тоолор, зоолор, адамдардын жашоосунда ой жүгүртүү, өзүбүздүн жаратылышыбызга ошол нерселердин бардыгына ой жүгүртүү дагы ибадат болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз айтат, мага бүгүн кечинде ушул аят түштү. Ошол аятты окуп, ой жүгүртпөй койгон адам кандай азап тартуучу адам, кандай зыян тартуучу адам деп айтып жатат да. Аяттын мааниси күн түндүн киришинде, түндүн күнгө киришинде акылдуу адамдар үчүн канчалаган белгилер жатат. Алла Тааланын бар экендигине, жалгыз экендигине кандай белгилер жатат. Ошолорду ойлонбогон адам кандай гана зыян тартуучу деп айткан экен да. Ошон үчүн биз айлана чөйрөбүзгө ой жүгүртүп, пайгамбарыбызга окшоп ойлонгонубуз дагы чоң ибадат болуп эсептелет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозодо дагы орозо кармайт эле, орозодон башка убакта дагы орозону көп кармайт эле. Жакшылыктарды кылат эле, садака кылат эле, Куран окуйт эле, намаз окуйт эле, зикир кылат эле, этикафка отурат эле. Пайгамбарыбыз ибадат кылууда бизге ушундай чоң үлгү көрсөтүп кеткен. Куран окуганда кандай окуйт эле? Ва фи кираатил Куран канат кираатуху тартилан, ла хаззан ва ла ажлатан. بل قراءة مفسرة حرفا حرفا وكان يقطع قراءته آية آية وكان يمد عند الحروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم. Kur'an okuğunda da şaşılıp Kur'an'ın bardığını tez okup taşlamasından balkim ar birini tunuq okup bölüp okuyet ele deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Uşul jerde dagı bizge үлgü боло турган жерде Kur'an okuганыбызda Kur'an'ды şaşpастан Peygamberimiz окугандай кылып окушубуз керек. Зикир кылганда дагы
Peygamberimize okşop ar daim zikirde жүрген peygamberimiz, Kur'an'da okup жүрген peygamberimiz, Kur'an'da ukkan başka adamlardan sahabalarga, bir sahabaga gelip aytat, Kur'an okuşu men ugayın dese, sahaba aytat eken, ya Rasulullah, Kur'an sizge düşülgen bolsa, men sizge okup berembi dese, men uşunday Kur'an ukkanды jakşı görömün degen eken. Demek uşul jerde bizge dagın үлgü peygamberimizin ibadatında. Kur'an okuu dagın, Kur'an uğuu dagın, Kur'an uğuunun özü soğuptu bolgan bolsa, peygamberimizde erçigendigi üçün dagı bir soğup özgöçe. Oşonduktan maşinada жүргөндө, telefonunda жүргөндө Kur'an'ды koyup ukkanыбыз dagın çoң ibadat bolup peygamberimizga erçigendik bolup eseptelet eken. Peygamberimizin zikirini dagın özgöçe belgilep jatat bul jerde. Peygamberimiz otursa dagın, tursa dagın, kaysıl jerde bolbosun, attın üstünde bolobу, jö жүргөндө bolobу, kanday bolbosun ar daim dua kılıp, zikir kılıp Allah Taala'nı estep turat ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din acı kılısı. İbadatlarda жалпысынан ayttık, эми kebirke şu özgöçe nerselerdi aytıp keteylik. Peygamberimiz acı kılısında dagın biz üçün ülgü ele. Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la hajju ba'da hajjati hadihi. Peygamberimiz şol akırkı jolu acı kılganda menin acı kılığını jakşı үйrөнгүlө. Men kanday kılgısam oşunday kılgıla dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem үйrötüp Baadıq nesesini acının jol jobasını үйrötüp ketken. Kaysıl jerde kanday kılış kerek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem acı kılууda dagın bizge үлgü eken, peygamberimizde erişiyoruz gerek. Peygamber oşon üçün acıga barganda hadislerdi, oşol sünnetlerden, kitaplardan alıp okup, imamlardan sözünü okup, peygamberimizin aytkanlarını, peygamberimiz aytkanday kılıp atkarganga hareket kılışыбыз gerek eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykusunda dagın, turganda dagın, jatkanda dagın, kaysı jerde bolbosun, baadıq jerinde bizge үлgü bolgan. O fin nawmi wal istiqaz. Kana yanamu idza da'atu'l hajatu ila nawmi ala shaqqihi al-ayman. Bugünkü günde akıkı izilдөler boyunca insan jatkanda oң jagına jatış gerek. Unda kılıp. Oşonda jüregi kıynalbayt eken. Bul neşeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde iş yüzünde atkarıp aytıp ketken. Ve idza kana idza arada an yanama wada yadahu tahta rasihi thumma qal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şol jatkanda şol duany okuyup geldi. Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Ya Rabbim, kıyamet gününde adamları tiriltkende meni azabыңdan saktagın dep uşul duany aytıp peygamberimiz kolunu, oң kolunu başının астына koyup uktayt ele. Peygamberimiz turganda ele dagın uşunday kılat ele. Peygamberimiz Alhamdulillah dep turganda ele. Oşol zikiri menen, dua menen, Allah Taala'ga şükür kılуу menen başlayt ele. Anan misvak işleteteli deydi. Bugünkü günde biz tişörtka menen tiş yusak al wagtda misvak menen kılatlar. Bugünkü günde de tişörtkanın dagın misvakты dagın işletsek bola beret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kede töşökö jatat ele, kede janağı kamıştan bolgan salçaga jatat ele deydi. O ala yerge dagın jatat eken ele. Kede uşul kravatga okşoş ilgeri şunday bolgan oşoga dagın jatat eken ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süйлөгөнүндө dagın, sözünde, unçukpay turganda dagın, jılmay özünde dagın, ыйлaganda dagın biz üçün үлgü eken. Kana iza tekelleme bi kelamin mufassal, mubayyin ya'udduhu'l ad. Peygamber süйлөгөндө tak süйлөгөн eken. Allah Taala barыбызды peygamberimizler süйлөгөнгө nasip kılgan bolsun. Sözlerini har bir sözü bölök egerde kimdeki peygamberimizin sözünü esepteymin degen bolsa, peygamberimizin sözlerini eseptegenge jetişet ele deydi. Peygamberimizin sözü tak jana bölük ele deydi. Tez dagın süylöp etekenle, ötele jay dagın süylöp etekenle, oşol ortaça egerde kim kayсы bir adam peygamberimizin sözünü esepteymin dese, göңүл burup ogamın degen bolsa, kenen peygamberimizin sözünü ukkanga jetişet eken ele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göğünçe
өзгөчө сөздөрдү айтканда, хадисте айтканда мындай маанилүү нерселерди айтканда 2 жолу 3 жолу кайталап айтат экен. Ошол жанындагы сахабалар, адамдар ошол сөздү уксун, жакшыраак билип алсын, жаттап алсын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат экен. Ва kana tawil sukut la yatakallamu shay'in fi ghayri haja wa yatakallamu bi jawamil kalim. Пайгамбарыбыз сүйлөгөндө так сүйлөйт эле дедик. Жана пайгамбарыбыз аз сүйлөйт экен. Аз, бирок ошол сөздүн ичинде көптөгөн маани камтыган сөздөрдү сүйлөйт экен. Ад-дину насиха, мисал үчүн. Дин бул насихат кылуу деди. Бул сөздүн ичинде канчалаган сөздөр жазса болот. Сабыр ошол окуя болгондун башында кылса, ошол негизги сабыр ошол деп айткан. Мисал үчүн сөз кыска, бирок иннамал амалу бин ният. Ар бир иш ниетке жараша. Ушундай хадистерде айткан, кыска, нуска, бирок мааниси көп нерсени камтыган. Жөндөн жөн эле же болсом керексиз жерде эч качан сүйлөгөн эмес дейт. Ошо сооп бола турган, пайдасы тие турган нерсе болсо гана сүйлөйт эле дейт. Ва иза кариха шей урифа фи вajhihi. Эгерде бир нерсени жаман көргөн болсо, ошол жаман көргөн нерсеси пайгамбарыбыздын жүзүнөн эле байкалчу эле дейт. Демек, биз жаман көргөн нерсебиздин бардыгын айтышыбыз шарт эмес экен, урматтуу бек туугандар. Үй бүлөбүз, бала чакабыз, досторубуз ким болбосун, биздин жаман көргөн нерсебизди биздин жүзүбүздөн билсе дагы жетиштүү болот экен. Ва kana пайгамбарыбыздын көпчүлүк күлгөндүгү каткырып, өтө каткырып күлбөстөн, балким көбүнчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тиштери, азу тиштери көрүнгөндөй мындай жылмаят эле дейт. Өтө каттуу каткырып күлбөстөн, балким көпчүлүк убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жылмаят эле дейт. Ва kana wa amma bukaw sallallahu kana min jinsi dahkatihi. Ыйлайт, пайгамбарыбыз кээде ыйлайт эле, намаз окуганда, Куран окуганда ыйлайт эле. Ошол ыйлаганда дагы өтө эле бакырып, өтө мындай адамга кулагына жагымсыз ыйлабастан, балким ошол жылмайгандыгы кандай болгон болсо, ыйлаганда дагы ошондой ыйлайт эле дейт. Кээде кандай эмнелерге ыйлаган пайгамбарыбыз? Кээде өлгөн адамга ыйлашы мүмкүн. Таратан хауфан ала пайгамбар бизге, ошол үммөтүнө эмне болот деп ыйлаган учурлар болгон экен. Алла Тааладан коркуп ыйлаган, Куранды укканда ыйлагандыгы бар, сагынычтан ыйлагандыгы бар. Ибрахим баласы өлгөндө ыйлаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ниса сүрөсүндө Ибн Масуд разияллаху анху пайгамбарыбызга окуганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ыйлаган экен. Ва бака ламма кусуфат шамс ва салла, бир күн тутулганда дагы ыйлаган экен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Күн тутулганда дагы Алла Тааладан коркуп, ошол азап болуп калбаса экен деп ыйлаган экен. Ва бака ламма жаласа ала кабри ихда банати. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир кызынын кабырына барганда дагы ыйлаган экен, ошол кызын эстеп. Бакана ябги ахина фи салатил лейл. Кээде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечки түнкү намаздарды окуп жатканда дагы ыйлаган экен. Пайгамбарыбыз күлгөнүндө, сүйлөгөнүндө, унчукпай жүргөндүгүндө, ыйлаганында дагы биз үчүн ушундай чоң үлгүлөрдү таштап кетиптир. Алла Таала баарыбызды пайгамбарыбызды ээрчигенге насип кылган болсун. Ар бир жерде пайгамбарыбызды үлгү кылып ээрчип жүргөн өзүнүн кулдардан кылган болсун. Дагы бир өзгөчө нерсе ва кудватун фил муамалат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдар менен мамиле кылганда, алды сатты кылганда дагы үлгүлүү бизге чоң үлгүнү көрсөтүп кетти. Ба Расулуллах маштара, пайгамбарыбыз саткан, сатып алган, арендага берген, арендага алган, башка адамдар менен шериктеш болуп иштеген. Адамдарга хадия берген, бирөө белек кылса, белек кабыл кылган, башка бирөөлөрдөн бир нерсени гарантияга коюп, бир нерсе алып турган, берип турган, бирөөлөрдөн бир нерсе сурап турган, кайра берген. Пайгамбарыбыздын жашоосунда ушундай мамилелер болгон да. Ошолордун бардыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үлгү болгон. Ва kana iza istalafa salafan qada khayran minhu. Wa kana iza istalafa min rajulin salafan qadahu iyyahu wa da'a lahu. Bir adam пайгамбарыбызга карыз берип турду. Карызын бергенден кийин пайгамбарыбыз мындай дейт экен. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Innama jazaa'us salafi
Alhamdu vel ada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат eкен. Ошол карыз берген адамдын карызын кайтаргандан кийин Алла Таала сага береке берсин, үй бүлөңө, бала чакаңа береке берсин деп ошол адамга ушундай дуа кылат экен. Ошол сен мага жакшылык кылдың, бул жакшылыктын эң жакшы жери сага кайтара турган нерсем, сен карызыңы бердим. Ошол сага дуа кылайын, Алла Тааладан жакшы нерсени сага сурайын дейт. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم مرضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله. Peygamberimizin jeri var vakıf kılıp ошондагын Алла Таала жолунда садака кылып берген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям отого түшкөн, отомчу болгон. Башка бирөөлөрдүн bir кандай бир келишпестик болсо, кандай бир ынтымакка чакырыш керек, адамдарды бириктирүүчүнө жакшы иштер болгон болсо, Пайгамбар шапаат кылган. Отого түшкөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул дагы бизге үлгү боло турган нерсе. Дагы бир өзгөчө нерсе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге оорукчандарды зыярат кылууда дагы бизге үлгү болуп кеткен экен да. Пайгамбарыбыздын досу, кайсы бир адам, кызматчылар кимиси ооруп калса да, же мешитке бир адам келбей калса, ошол адамды зыярат кылып, ооруган жерине барып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол адамдын абалын сурап келет. Жада калса мусулман эмес болсо дагы абалын сурайт эле. Кээ биркилерди карасаңыздар, мусулман эмес адамдар болсо дагы, абасы мисалы үчүн мусулман эмес болсо дагы барып Аллах абалын сураган. Еврейди ошол жанагы ооруп калган, ар дайым зыян берген кошунасынын барып ооруп жаткан жеринен сураган. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك وكان يمسح بيده اليمنى على المريض اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Ошол оорукчан адамдын жанына келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башынан сылап, ушул дуаны окуйт. Аллахума раббин нас, о Алла Таалам жаратуучум, ушул кыйынчылыкты, ушул ооруну кетирген. Өзүң шифа берүүчүсүн. Сенин шифаңан башка эч кандай башка шифа жок. Ушуну өзүң айыктырган. Эч кандай ушул айыккандан кийин оорубасын деп дуа кылат экен эле. Дагы бир өзгөчө бир Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бизге үлгү болгон жери, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдын табияты болгон сүннөттөр бар. Адамдын табиятында келген нерселер бар. Ошолорду айтып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийим кийгенде оң жагынан кийет эле. Бут кийим кийсе дагы оң жагынан кийет эле. Даратылса дагы оң жагынан баштайт эле. Алса дагы, берсе дагы оң кол менен берет эле, оң кол менен алат эле. Ичсе дагы. Ошондуктан биздин ислам динибизде оң колду ушундай урматтуу нерселерге, белек бергенге, көрүшкөнгө, тамак жегенге оң кол менен кылганга, оң кол менен иштеткенге буйрулганбыз. Ал эми сол колду мурун тазалаганга, кулак чукуганга, ушундай адамдардан алыс болгон, же адамга жагымсыз болгон нерселерди сол кол менен кылып, жакшы ыйык деп коебузбу, таза деп коебузбу, ал нерселерди оң кол менен кылганга буйрулганбыз. Пайгамбарыбыз ушул жагында бизге үлгү болуп, ар дайым оң колуну иштетет эле деп сахабалар айтышат. Чачын алган, адамдын ашыкча жеринде ашыкча болгон түктөрдү алып турган жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисвакты иштетет эле дейт. Уйкудан турганда, дарат алганда, намазда, үйгө кирейин дегенде юксирет татайюб ва юхиббу таyyib ва ла ярудду дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жыпар жыттуу жыттанат эле. Ошондо жыпар жыттуу жытты жакшы көрөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы ва кана юхиббу таражжул, чачын тарап жүрөт эле. Ва кана яржулу нафсаху таратан ва таражжулу. Пайгамбар чачын өзү тарайт эле, кээде Айшенин өзү чачын тарап берет экен. Демек, урматтуу бир туугандар, Пайгамбарыбыздын табигый жашоосу дагы биз үчүн үлгү экен. Ар дайым оң жактан баштаган, оң жакшы улук нерселерге, сыйлуу нерселерге оң колду иштеткен, чачын тарап жүргөн, ар дайым атыр сээп жүргөн. Ушул жагынан дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үлгү экен.
Urmattуу bir tugandar, bizdin бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна чыгып баратат. Алла таалам барыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчигенге, сүннөттөрүнү аткарганга Алла таалам барыбызды насип кылган болсун. Башында айткан нерселерни кийинки угармандарга, көрөрмандарга эскертип коелук. Биз эмне үчүн пайгамбарыбызды ээрчийбиз деген темада сөз кылдык. Эмне үчүн пайгамбарыбызды ээрчийбиз дегенде 6 нерсени айттык. Биринчиси, пайгамбарыбыздын жашоосу толук үлгү боло турган нерсе. Экинчиси, Алла таалага баш ийип пайгамбарыбызга ээрчийбиз дедик. Үчүнчүсү, пайгамбарыбыздын жашоосу, пайгамбарыбыз жаман нерселерден, кемчиликтерден сакталган, ошондуктан пайгамбарыбызга ээрчийбиз. Төртүнчүсү, пайгамбарыбыздын жашоосу биз үчүн үлгү, сабактар бар пайгамбарыбыздын ар бир жашоосунда, ар бир айткан нерсесинде. Төртүнчүсү, ийгиликке, бакытка жетүү үчүн пайгамбарыбызга ээрчүү шарт экен. Эгерде кимде-ким бакытка, ийгиликке, жеңишке жетем деген болсо, бул дүйнөдө акыретте пайгамбарыбызга ээрчиш керек экен. Алтынчысы, пайгамбарыбыздын жашоосунун бардыгы биз үчүн үлгү экен. Ошондуктан пайгамбарыбызга ээрчийт экенбиз. Алла таалам барыбызды ушул улуу пайгамбарга ээрчигенге насип кылган болсун. Айткан сөздөрүнү, сүннөттөрүнү аткарганга насип кылган болсун. Жашообузда ошолорду аткарып, ийгиликте, бакытта жашап, ар дайым жеңишке жеткенге Алла таалам насип кылган болсун деп Алла таалага сурап кайрылабыз. Алла таалам билип кылган, билбей калган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Элибизге, жерибизге Алла таалам тынчтык берген болсун. Сырткы душмандардан, ички душмандардан Алла таалам барыбызды сактаган болсун. Алла таалам жерибизде, үйүбүздө, мекенибизде тынчтыкты берген болсун. Дүйнө жүзүндөгү мусулмандарды дагы Алла таалам өзү сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кийинки берүүдөн жолукканга чейин саламатта болуңуздар.